Kandumanga hii muyaseo wengi hata iwe Yesu. Amen. Kibodha ni chao monde rina mumanisio kuma ibuko ni thabo bwanyo. Tibo kilinguni chake ile kuma muswa wa nana nginya muswa wa 11. Ibuko ni thabo bwanyo kuma kilungu chake ile muswa wa nana nginya muswa wa 11. Taalame sembe Biblia ni mwese kilungu ke na kila kiatie kitumanisia yulua alama kanisa matumitwe mamotumane ni Yesu Kristo. Kunge weno nithisikangi wenando tinzao. Amen. Kwa ubuanyo kilunguni chake ile namba kwambia verse 8. Amandiko manga hii ngusoma. Yesu Kristo yasia na muandikie mulaika wa ikanisa la Simulina ati maundo a easia ola wambe na ola wa muminukilio ola wae mukuo na ethi wa thayo ingi ninese ona mao wako na ocha wako indi wichao we muthui na ninese kuumana kwa asu meyita ayuti na tiwo indi ni isinakoke yao za satani ndukakie mundu ala ukililie kuthinwa nimo sisi ande vili no kulilie kwicha amwe ma inywe kolokoloni nikana mutatwe nenu mukeethiwa na unamao matuku 10 ithiwa wina kithito kuvikia kikuo na kwa ngakunenga ngovia ya usumbe ya thayo ula wina kuto ni ewe undo veva unota vya makanisa ulo kila sia ndaka kwatwa ni wo wa kikuo cha keli yoba ndathime ndeto yake. Amen. Okwa kusisia kwa yulo kwina mundu amwe alama konete Simulina twele umama na umonde undu wambe mandiko manga imasia verse 9 vena kuna mona tisa wainde ona muso wa wena yulo wa ucha weba wekuo kube kuna ve ucha ona ve kumangwa mandiko manga imasia ninese kuma na kwasu meleta ata ayuti ve kumangwa nando. Are we together? And that's in the verse 10 on the wakana nduka kie maundu ala okilile kwegata okodhinwa nimo yi ndo matter your future is blessed, ndo matter your doors will be opened, ndo matter you will increase and not decrease. Ekito matter ati pema thina mekita hata pe thina wukite na that's ya sisi ande vili no kilile kwicha amwe ma inyweva kolokoloni nikana mutatwe nenu mukethiwa na onamao yunda lulumilia onamao ni wakiana matuku 10 musoso kote muthuku kwanza tivinda thi twenda to increase success and prosperity teto isu katabiando masendwe madhani undu adhani alama wo madhana usio kweli rongo madhana kana mitha magu makekata makathela madhana myo mako kekata ikavingwa. Haleluya. Onani manena yulo andata masese ikekata itanga si ndio? Azukote mwadha ni maipinda thiba indi sisi maitabu Ndeto ngito nola Yesu Kristo indi sisi ona verse 10 the minukile yasia ithiwa wina kithito kuvikia aba iyanye tikuvikia kongelwa musala tikuvikia ne kwekata kukwatha numba kutoa angali ne mwana okwandikwa ne musuku kwekata iyanye obo nya ndondombi kanesa nendi adhasi anakwanga kunenga chao ngobia lakini suti wangu enda weta yisisa mundu aswala mawe twabo mwa Mrs. Samuel kote mondo maito elana yombanisa kondo Ndeto yini na aswanya endinga Ndeto ino njundu njenda kuminukile Ndeto na nasindu ngito tayi mundu makwada sindu ngito tayi jese moke omonde mudhiwa hata iyo basa kito umongelela stress yange ndizi moke no kamubike muziki ili hata already mwina stress no hizi umete Biblia ni umwe kana hata sio sasa kwa ningo kwatwa ni madhena mengi ndo Ndeto ingwe kata ngwaliola ndeni mokwatia lakini naweza kwenda mwaliolile ndwe chao ndwebo nondo ekulio nethe what if elangali iweta wawe ndokatwa what if
Oti bilango loba wona kuwe nduka mesia. Ai woti kasomali ko na bandu ne bau muthengea niu ai mwika tha mama gatu oba. Na muka kwihoba. Haui. Oti muzala nduko ongelwa. Oti itakwanye njika atweka Germany. Kana bishop. What if ndika amezia ngani? What if? Yani what if? Nesi ni woki. Nondo wanawazi sio monde nimeana mo kwa matesi ndo. Na nidetweka bakwemo? So tell me. Kwa jani soma ka WhatsApp messages ke bando. Na yu umwe wa antutusiane iwe mwana wake anaena birthday. Yitwa mukuli ai. Umunatwa birthday sukulu mukashereke asa twinatwa niki. Ndo nikunumilile mweya umwe. Ndo nikuna kwiye kana kathake kinduku. Nokulia we watwa keki bandu. Neso netha nasume na makeki mena monene maotwa keki sukulu ni mongwe wezi anasio. What are you? Are you special? So kule da kwa nethi. What if tai wako wonde ukatoa nyumbani odhiva? Yesu. Hindu tukinengete stress. Ndo tuika pa kwandwa. Ndo muya mandiko mange masona kauni mothina. Thina no wukete. Na mathewa ethani kuumisia kusio mo misenginya chao. Kiko. Ikule byo nenga stress muno. Yunelo mokia kisia na nani wangu ndo mokia kisia mwami sisi mwaneka. Na nongo ndo kia kisia nyasi tivu. Nongo na wakala kasumbaka kukanini. Newe wana webati nyantika mwe. What if muze akadela akako ndele bacha. Angali no. Bazita. What if? Anene zindetu isi wia na kunenga ndo sechao. Si wia na si stress munono ndo ando mayikwenda kutagwa seba. Yesu. Wanakane mokule ndeto nduku. What if ona mwako onge pinata thenye ndike ezi wabo. What if? Niweze mumino kilo kananga ini weweze. Gaiti weweze. Na yuni kenda inde tuelewe kendo kila chatuma ando ama Simulina meza meno dhangau. Tutena uo. Alibonu wape na kathina kitu kanini. Ni kwethwa ando wa vindani theater eti kilimoni mese kana mahindi ya kwikata. Leukwa. Ona thina wo ndwa ikikuo, thina wo wa ikikuo kiseo. Thina wo wa ikikuo chao. Kiseo. Nondo amwela mewa kanani vokete munene wa serikali kukwata etikili. Ona malase mba makita kwiyumilia. Masi nivia hato kwati. Ndo mamanda kikukeba kisio. Indi nwane vinathetu menete kiko na tuendai kaladhayo. Na nicho kitu Ndeto ingo mokulia itemo yo. Na nikenda Yesu Kristo amatia kisi ando mamuthembo. Mandiko manga imeasia eambia na kumata bia kana niwe mundu one. Ti wende mundu ambe imatia kisiamo. Easia ninye ola wambe na ola wachao wa muminukilio. Ona wa mixi wa mwanzo na mwisho ni Yesu Kristo. Sema amen. Eba we mundu wa Simulina onakauni wa kwatano kwato Ūvoo muthuku ondusudu alo kukia kisia. Na thonge la thasia ninye ulao wa imukuo na nethi wathayo hata ingi itakwenda kumombanya psychologically nundu wa pepe undu wikita hata ukite lakini Simulina megwa bina nundu wanakuka thuka tukavikia ukwa ulatu watie ni wiki hata ni wathayukie. Na Yesu Kristo yimatavia hii nenesi kuna makwako na we mwene niwisi nzayao lo uchawao wao niwisi kana mena waoni niwisi kana nimenda ameathi niwisi kana maibuna niwisi kana mti yani okulia okay waninga ini nesethe na wako ona we niwetia ondongi wene wetia ondongi kwa kwanda biewe akakumilela mutheno mwendo toni ukomete witho wiwe kasebeka binduka kwetane ewe we ndekwamuka we ndekwamuka na watija baute ni bonje nusu na ikuya wasabina athina maku nini mesi na bayimetho imaku ndamona na kumaka kwako konde nini kitata ni nesi na ikuya na mitha maku konde nini mekitata ni mesi na ikuya maika ubwabwanie nisi nakoketha thao la satani
na indi ayipotea ona no itia ondo mundu ni wa manama thina maku onthe ni mesiwe no ni Ngai na yo wakakumilaka utapia ona mathina maku obindia byo ona ndo mukulia ongele ondo weba mungi nundu already ni wo kiakisia ani ngona Ndeto Yesu Kristo ani Ndeto yini kenda akiakisia ndo wa ukomaite ondo uthuku tati ni mokwatwa na mathiko akolokoloni lakini ona yima tabia ona nginya amatabia metho mena kithito kubikia kiku yasi ati na kwanga kunenga ngovia ya usumbe ya thayo. Praise the Lord. Ekango nenge visa andu amwe ama Simulina ni andu mamba yingi tisa waende kuma thea yuti na Ngai ila matha itha ibindane thu ila mesi otangi wa ni Yesu Kristo ai matabia kana kama ninga ngovia sia thayo na kunge imate pia kana magekala kibelani na akecha utongo cha utongo sati wende na msesoni tu kwa maana yote ende na bayambe kana kibelani cha Ngai no mathoketie imate pia kana ni makasi lalaika andu ama ambaye Yesu melewa kana ati Ngai matha itha si ungu wao Ngai matha itha si ungu wao nela Yesu Kristo uyo kana meka lebelani sia ndai hapa langa Yesu sia ikitha ithwa yuni mama ketho mailieba na Ngai ketho si ungu wa mao kote ondo monene Ngai una thaitha o this or this wathembea ona mwana wako ayu ndini wa Yesu Kristo no mekilitie ndai ya na chao na nguma no kaisilila ona andu asu to mabingwe mambo mazemo mambo kawambie nakwa tiwende undu momena mya yake kata kwa tiwende ende ni wene ibinda the tumenete kikuo atondeka la nesa njo kitumi umundi na Ngai ni weka nesa nondo Ūvoo uti wa kuendesia kwa andu aingi wa mubikia muya butho ikeno ndo ni my dear friends brother and sisters tuikia kisi what if asomata una kwa what if ya kulinjambia alama kuli wengi what if na mtoka atweka cha lady wake musi tuona wile bo thenge cha lady Hotif ona ikenza nithi nduka thisama hai hotif nduka mezi yangu muno kathela utesiwe na ange makomilo ba ute na maitweka kingi wewe oba ani wotu hao bodha kasilota umwe waitu webai hotif nduka kamesi na yoba tu toka thela loba twende kwa siata ndini wa Ngai twele kwa siata ndini wa Ngai Ndeto hii iko kiakisia kana ondo wambe Yesu Kristo niwe mwambililio na chao na munonokelio niwe mwambililio wothui wonthe na niwe munonokelio wothui weba wonthe ona utai othui mwene wa othui we nake mwa yani wa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Asia niwe wa imuko na niwe wechao wethayo itakwasa kana niwe niwe nela sida wa bracket pa katikati ya bracket beki ya wasindu mbingi na hii bracket niso Yesu na ba katikati pe mathayo masome kalawana chao nando kana mathayo mathuku mekalawani chao nando sawa indi Yesu Kristo yasia nese mathayo meba asugonthe etha mamangi nyakikune pethe na utaona na evani wambate ngine koko ni kwa ome kwa Ngai bo thiuthonokete uso niwe Ngai waku makiatiwa niwe na Mose na murisivu katika jina la Yesu Kristo no leo twangale no leo kwethwa na nomba nene lakini mwene uthui wonthe ulama ndiko mange imasasia silver and gold belongs to me onethanda kaunenga isu ni wakusu yani waniwe katika jina la nani la Yesu Kristo peka kelatu atabwa ni mwalimu mwe yulo wathi pe muthi umwe watinda thoko mete kitio koko pe ando matho kuma meta wa workaholics na yu enakana kanini kabisi na kabisi akatinda iko we asindo na we akilini yake yaona ila wa kisululu akatwa yani wakenda ila wathi na eka ila wakaete neskonsi ila wakaete neki na yumo the nomwe asia kanithi kilumu ni cha mwana wa athiki lumu ni eza kilumu ni tusie sindo sio ndela wakawia na kedi akile boke bilani ke very sad ayo akulia kana ndi chona sinduni kana kamwa iko sio nenda wenda kibanga uwe
hamya nuwe nenda nipatoneka imbi kinotule kudwa na chao lakini we mwene tuinake na mwa please kiaki wanachu katika jina la Yesu Kristo na kutangazia kuwa kuna maa kwako kunywa tulungi kwako kunungazi abati kwa mutui wako kanao na nama na kudha isio na sianda kudhambya sianduke na wikanga nikenda zisike niweze kuna maa kwako katika jina la Yesu Kristo niwesewe nisi Samuel nyanita niwesewe na wele kuichambua isio na kidhito nondo no siese in the name of Jesus ona adhasa ninese ocha wao nindi bwa thike ini ila brackets ngomota basia adhasia ende wechao we mudhui ende wechao we mudhui amen katikati wando elime na mbesa mangu kiambesa lapio la muene weba ola wakwata mbesa tayu abachibatu na yange baisuka ukasinda sweepstake milioni 10 dhambi ya kuangali dhambi ya kudhi pati dhambi ya kudhi kukonde na mundu nge wasinda milioni 10 lakini sio nde aliyo bandu wetu kume waekala wala maisha ma hazila tabi kati waso elio la mwenu nusu ambeka na nusu akele choso wiyite matu ketaka kwikia kana odoku miwiti wonde ni tuyite kwa ngai nakana akatuiba nimulike no la mundu tawala salo la mandiko mange maseke tu ni chabla mandiko mange masia wala tatabiso la mundu wewa emodhi ayu no thina endila salo ne wa thina na yune ndio kuebwa mimi nachukua hatua ya kuamini kuwa nitalipwa wakati mmoja hata kama duniani hii sitalipwa kuna siku ya kulipwa nafanya nini inakuja katika jina la Yesu Kristo tena zaidi ya hayo najua kuna unapingwa na watu ambao nakutabia paidhi na nao na mudhuko tadhina umeta kwa etikeli undu yu ubekuzane zia uambie hapa no makanya no malonga na niwome kudhiwa mena spirit nangi malazi ya kanali tantu zenda na nuoma okuya litantu zenda mama ibodha imagine madhoka kwa bishop wevando madhoka kwa apostle wevando na nuo dhokewe wanda vyewe pai undu mudhuku tamadhena la muma kwa etikeli ndi mandiko mange masia nini mezita yuti inditiwo nesina koke yao la satani na you tani zana stress nondo no eva mundu su no satani ni mudhuku wa satani na kala awizi kwechao kwetene ukamana mundu tiwangai nina mwiko waondo wile nondo mundu angainda nenata na mudhuku mangainda nenata na haleluya sake sondene si achao nisi amana omane kwa lesino ndo yako naona kaudhayo la uokete mandiko mange ni moto no le kutoka museo tisa waende lakini mandiko mange masia ethe wawe na kidhito na weko ya kidhito nikeba chu na uweka wethwa na kiku kiseo mandiko mange masia nga kunenga ngovia ya usumbe na tuina wangovia ya usumbe ya dhahabu mundu kwa ndavye kati wa dhayo na dhahabu kila kibata ikeba kati wa vedha na dhayo na tunene ineza tutumia akili tisa waende ni andu mena makuza ameona mbesa tia inge kundo mwe munenga ngobia ya dhahabu emwe ni unenga ngobia ya chao ya dhayo praise the Lord na dhayo usu ni wo no twathania tukethwa na wo mwingi na utakathela na yuni ngomweso wa nyombe pamwe na kwa tuikie kana vetu bithukite tuikie kana venga iwe dhayo twike kana venge yuka tutuba nondo twalea kweka dhayo wako ndio ukatwitabia dhayo wako ndio ukatwitabia na kwa nikia kiasi hata nikia kiasi praise the Lord amen mwandio mudhangasia tumisie na tuinengane obo wikidata utunengete na tuimana nengai na no tuendete muno praise the Lord tuombe pamoja. Ninakuinua katika neno la leo ambalo limekuja la kutuhimiza, la kututia nguvu, la kutuinua Mungu wa mbinguni katika hali ya dunia tulionayo. Ingawa yaliyo hapa Bwana sio ya kupendeza, maana yakifikiriwa hasa kwa wakati huu tunapenda kuishi, wakati huu tunataka kukaa miaka mingi. Tukifikiria maneno haya Bwana yanatuua mioyo. Lakini bado kweli ni kuwa kuna kufarijiwa katika neno lako. Na nakuomba katika jina la Yesu Kristo, ewe Bwana, nena na sisi katika ndani ya mioyo yetu. Ututambulishie kuwa tamaa yetu labda haitusaidii.
lakini tunaweza kufarijiwa ndani yako. Pole Bwana kwa yale yote tunapitia, maana unatupenda sana. Hatuna kusahau na ndio maana tunasumbuka. Lakini tukikukumbuka katika shida zetu, tunaelewa siku moja tutalipwa, tutapata thawabu inayotufaa. Hivyo tunakuomba Mungu wa mbinguni tufariji. Tufariji ewe Bwana. Tufariji ewe Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu. Tufariji katika haya yote. Tutalipwa ndani yako siku ya kuja kwako. Nashukuru maana kuna kufarijiwa katika jambo hili. Wewe ukia kisio. Ona thayo ni o. Hiyo tutaide tuikieka nawe kuka na ukoka. Nituwekete kusisia kuka kwako. Tuwekee. Nituwekete osisia. Nituwekete ukwetela. Nituwekete ukweka kusisia. Yani nito anuiwe ni kwetela. Lakini mwe yukoka. Usuni wako na ndwe mukengani. Nakaba atuka kuikia ando. Tutethiendi Yehova tukekala tuisika na itubithikoka. Onethi wandu makundi ni makolwa. Ithie tunenge bina tuikolwe nuwe. Osa nguma na ndae ya. Na tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Thank you very much.